Igitondo gihire kuri mwese mukomeza kudukurikirana, imigisha y'Imana ikomeze ibasange, impagarike n'ubugingo n'amafaranga bidasigaye nibyo duhora tubasabira iteka ryose kuri uyu miyoboro wa Mazimhaka Prince Official, aho muza tukicara tugatera agatebe tukareba iri kuvugwa hirya no hino mu isi yose muri rusange, update ziri kuvuga muri politike, mu iyobokamana, muri showbiz n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Hose turaza hano rwose tugatera agatebe tukareba uko bimeze, kuko rwose muri kino kinyejana umuntu utazi amakuru yasigaye inyuma y'abandi. Ibyo wakora byose, wambare neza, urye neza, umunyarwanda we yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Mbere y'ibindi byose ugomba kuba ufite amakuru, ibindi bikaza biri gukurikira. Niko bimeze. Nk'uko mubizi rero turi abadatenguha, uyu munsi twabazaniye amakuru y'ibiri kuvugwa muri Kongo n'ubundi. Noneho ni inkuru idasanzwe. Umunyabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Augustin Kabuya, yibasiye Joseph Kabila wahoze ari perezida wa kino gihugu n'ubundi. Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugera muri 2019. Aramwibasira ku buryo bukomeye cyane, ageze ubwo yemeza yuko Joseph Kabila atari umunyekongo ahubwo ari umunyarwanda. Kabuya yasubije Joseph Kabila uyu wahoze ayoboye n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose. Yamusubije ku ijambo aheruka kugeza ku banyekongo bose muri rusange. Munyemerere dufata akanya gato tugaruka ku ijambo Joseph Kabila, bwana Joseph Kabila yaba yaragejeje ku banyekongo mu mbwirwaruhame yaba yaratanze. Bwana Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanenze imikoranire ya leta ya kiriya gihugu n'umutwe wa FDL, ashimangira yuko bifite ingaruka mbi cyane ku mutekano w'aka karere. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bumaze igihe bwaritabaje inyeshyamba z'umutwe wa FDL, biganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo zibafashe guhangana n'umutwe wa M23 uri mu ntambara na Kinshasa. Kandi impande zombi, haba abayobozi ba FDL ndetse na leta ya Kinshasa, bumvikanye yuko impande zombi nizirangiza kwirukana M23 muri Kongo ngo zizataka u Rwanda, bagahirika ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Bwana Felix Tshisekedi ubwo yumvikanye inshuro nyinshi yigamba kurasa u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Uko Felix Tshisekedi yakomeje kugaragaza yuko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ari wo mwanzi igihugu cyiwe gifite, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ku rundi ruhande yakunze kugaragaza imikoranire ya leta ya Kinshasa ndetse na FDLR nk'impamvu muzi y'umutekano mukeya umaze imyaka 30 uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niko leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza ivuga yuko imikoranire ya leta ya Kinshasa ndetse na FDLR biri mu mpamvu igihugu cya Kongo gifite umutekano muke mu gihe kingana n'imyaka 30 yose. U Rwanda kandi rwemeza yuko rumaze igihe rwarafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kwirinda ko ziriya mpande zombi zahungabanya umutekano w'abenegihugu n'u Rwanda rwose muri rusange. Bwana Joseph Kabila Kabange mu ijambo yagejeje ku banyekongo nyuma y'imyaka myinshi yari amaze mu buhungiro, yagaragaje yuko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi yakoze amahano akomeye cyane yo kuvana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri gahunda ebyiri z'ingenzi yarimo zari zigamije gutuma aka karere kagira amahoro ndetse n'ituze. Gahunda rero bwana Felix Tshisekedi yaba yarishiniye, nkuko Joseph Kabila abitangaza. Yavuze ko gahunda ya mbere ari gahunda zari zirimo amasezerano y'umutekano ndetse n'ituze n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse na gahunda y'ubwumvikane ku mahoro n'umutekano ndetse n'ubufatanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere. Joseph Kabila yunzemo ko ikosa riremereye kurushaho Tshisekedi yakoze ari ukuba yarafashe FDLR akayigira umufasha w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahashimangira yuko bino byabaye intandaro y'amakimbirane n'umutekano mukeya uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Joseph Kabila yakomeje agira ati ibikomeye kurushaho ni ukugira imitwe igambiriye gukora ikibi nka FDLR n'amagana y'indi mitwe yitwaje intwaro, akabagira abafasha ba leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma yafunguye amarembo yo gukwiza amakimbirane mu karere, ibifite ingaruka ziremereye ku mutekano n'umudendezo w'akarere. Ijambo rya nyuma dutangarizwa na Kivu Nation batubwira Joseph Kabila yatangaje, yavuze yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igisirikare gikomeye cyane ku buryo itari ikeneye umusada wa FDLR n'abandi abari bo bose bitwaje intwaro, bavuga yuko bakwiye gushyigikira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC. Avuga yuko intege nkeya gusa FARDC ifite cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ubuyobozi bubi n'imiyoborere mibi ya leta ya Felix Tshisekedi.
Ngaye nguko ayo ni amagambo yatangajwe na Bwana Joseph Kabila Kabange. Munyemere twongere tugaruke ku magambo yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi ubu ngubu. Ishyaka rya UPDS ubu niryo riri ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Augustin Kabuya, umunyamabanga w'iri shyaka rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riri ku butegetsi ubu ngubu rya UPDS, mu ijambo yavuze kuri iki cyumweru yerekanye amashusho agaragaza urugomo inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye zikorera abanyekongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila, rurimo urwakozwe mu gihe cy'imyigaragambyo yabaye hagati ya 2016 na 2018 mu rwego rwo kugaragaza yuko Kabila nta somo afite yaha Felix Tshisekedi mu bijyanye na demokarasi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu magambo kandi yavugishije benshi yavuzwe na Bwana Augustin Kabuya, yavuze yuko mu myaka yashize yamwakiriye iwe, avuga yuko kuba baragiranye ibiganiro nta rundi rukundo yari afite, kuko yari azi neza yuko Joseph Kabila ari umwe mu banzi b'igihugu, nubwo ari perezida w'igihugu nta rukundo na ruke afitiye igihugu. Yavuze yuko nubwo babanaga baganira bari gusangira baseka, nta rundi rukundo yari amufitiye cyangwa se ukundi kumwishimira. Yari azi yuko n'ubundi Joseph Kabila ngo ari umwanzi w'igihugu ndetse ari n'umunyarwanda. Ibi ni byatangajwe na Bwana Augustin Kabuya, umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, nigeze kubabwira hano yuko Joseph Kabila ari seri, ariko bwari uburyo bwo kumwagaza. Twasangiye nawe, tubana nawe, gusa twafashe icyemezo gikomeye cyo kujya iw'umwanzi. Uwo ngo avuga ari Joseph Kabila. Yakomeje agira ati, nabanye nawe ikingakati no muri JRM, ibyo byose si uko twamukundaga, twari tubizi neza yuko ari ugushyikirana n'umunyarwanda. Bwana Kabuya yunzemo ashimangira ko Joseph Kabila ari umunyarwanda, kandi ko ijambo aheruka kuvuga ryatambukijwe imbona nkubone kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda RTV. Ibi si ubwa mbere Joseph Kabila yitwa umunyarwanda n'abatavuga rumwe nawe, kuko abenshi mu banyapolitike batamwumva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babikoresha nk'iturufu kugira ngo bamwangishe abanyekongo, bamwita umunyarwanda, banazana n'ibimenyetso bidafite aho bishingiye kugira ngo Bwana Joseph Kabila bamwite umunyarwanda. Aba barangajwe imbere na Etienne Tshisekedi wa Mulumba, usanzwe uri umubyeyi wa Felix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi uri ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakunze gukoresha iyi turufu kugira ngo yangishe Joseph Kabila abanyekongo mbere y'uko apfa. Muri 2019 ubwo Joseph Kabila yaniraga na Jeune Afrique, yasubije abamwita umunyarwanda, avuga yuko undusha kuba umunyekongo, ukunda igihugu kundusha ongo ntabaho. Joseph Kabila yavuze yuko data cyangwa se papa we yahoraga ababwira yuko ikintu cya mbere kiruta ibindi ari urukundo rw'igihugu cyawe, igihugu cyakubyaye, ibindi byose ari inyongera. Ayo ni amagambo Bwana Joseph Kabila yatangarije Jeune Afrique, nubwo bikomeje kuvugwa yuko Joseph Kabila bamwita umunyarwanda nk'uko dukomeza kubitangarizwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ngaye nguko ibiri kuvugwa muri Kongo. Joseph Kabila akomeje kwitwa umunyarwanda mu gihe nawe akomeje gutangaza yuko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi ari ubutegetsi bw'igihugu bwaje bugasenya igihugu buhereye mu mizi, bakikura mu ngamba zo kubaka igihugu ndetse no kubaka iterambere ry'umuturage ku giti cyiwe, ahubwo bagahitamo kwifatanya n'imitwe igambiriye ikibi bakayiha rugari kugira ngo ikomeze gukorera muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri kino gihugu, ikomeje gushinjwa umutekano mukeya ukomeza kuvugwa muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo bikomeza gushinjwa umuturanyi wabo aribo igihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri inyuma y'umutekano mukeya uboneka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese wowe ubibona ute? Ubona ari iki cyishi nyuma y'umutekano mukeya ukomeje kuvugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bitwandikire muri comment maze dukomeze twiganirire. Nimba utarakora subscribe kuri no muryango wa Mazimaka Prince Official, rwose ihangane usige ukoze subscribe kugira ngo ukomeze utere inkunga bino biganiro. Ngiye mukomeza kubana ninjye n'ubundi Mazimaka Prince ubategurira bino biganiro, akaba ari nanjye bibagezaho nifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikomeza kwandika inkuru z'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi, updates zigiye zitandukanye muri politike n'ahandi hagiye hatandukanye. Impagarike n'ubugingo n'amafaranga bidasigaye nibyo dukomeza kubifuriza iteka n'iteka. Gusa nimba uri mushyashya muri uno muryango, rwose siga ukoze subscribe, uza ukicara tugatera agatebe tukavuga ibiri kuvugwa hirya no hino mu isi ndetse no muri politike muri rusange. Twagenda nanone tutabanyuriyemo andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu isi muri rusange. RDF, igisirikare cy'u Rwanda cyohereje izindi ngabo zarwo kujya gusimbura abasirikare ba RDF n'ubundi bari mu gihugu cya Mozambique mu butumwa
bw'amahoro. Umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda za RDF yabwiye abasirikare bagiye kujyayo yuko bagwiye gukora ibikorwa biruta ibyo bagenzi babo bakoze. Indi nkuru itangaje nuko hano mu gihugu cy'u Burundi umusore w'imyaka 23 yakatiwe igifungo cy'umwaka wose azira guca ikarita y'itora. M23 yasubije watangaje ko kuva umujyi wa Goma wafatwa na M23 ibintu byakomeje kuzamba kurushaho. Iyo ni nayo nkuru tugiye gukurikizaho turebe ukuntu bimeze hano n'ubundi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impagarike n'ubugingo nibyo dukomeza kubifuriza. Uwiteka bahire ibihe byiza. Ciao ciao.